Pozdrav svim ljudi, završili moj kanal. Danas otvaramo free chest i dva free chesta i naravno otvaramo i ovaj chest. Otvaramo giant chest. Ja bih to nešto ružno dobio. Čako sam dosta giant chest. Sljedeći dan. Ljudi kažem da bih sam klinaca. Sad imamo na giant chest. Mnogo para. Malo kartica. Ništa posebno. Odigrat ćemo jedan training camp sa svim spavima. Da, svim spavima. Ne, svim building. Ovo je building. Jeste building. To je sigurno, 100%. Post building. Building. Ovdje building, sad ćemo building. 100%. Koji je building? Jo. Ne. Ajmo tako. Idemo u jednu training camp. I vidio sam moju pravu taktiku. Neka nam kažemo. Glupa taktika. O, crkao sam je. Naravno. Ništa u odbranu. Samo mi je Inferno Tower sad. Uništit će ga. Naravno on. Moram da ga zaštitim. Da mi uništi jednu kulu. Ovo je smiješno. Stvarno presmiješno. Naravno snimat ćemo i sve lighting. Ne bre se lighting. Sve spellove. Izgubit ćemo. Mrtvi smo. Moram da ga kružim ovako. Da ne crkne.
Mrtav se. Uzemo. Ljudi, to bi bilo to što se tiče epizode. Nadam se da ste uživali, ostavite se uz nas. Ćao.